Mikhal ki thabak kham thena kalle Prime Minister na hayeng Mikhal lagwangang gadaba langjing asoba de sem saba puna maloi kre. Congress ki boto di sakti na paisa amadi paisa na sakti ni haina Prakash Javadekar na party asibu pundana ngang kre. Congress khakta na Manipur ki kalum basil ki marakta nungsinan ba purapam ngamlagani haina Chief Minister Okam Ibobi na thalwa pi kre. Amasung Mikhal thengnagadaba mirep singna framework agreement ki matangda kuyak binakre. Mayam khurumjari adom nengbiribasi impact news ni ai takhalamam siam kanan hauzik pungja sipawbagi maruba pausing miyam da pizari. Prime Minister Narendra Modi ki hayeng Imphal khongsat ka mari lenana sem saba puna moloi kre. Framework agreement ka mari lenana Manipur miyam da state asigi chief minister yauna lana prasar tawribasi hayeng Prime Minister gi warol taraba matungda koklagani haina BJP ki National General Secretary Ram Madhav na phongdokre. Hayeng Imphal West ki manung sanba pasoi langjinga sobada miyam gi mifamamada Prime Minister Narendra Modi na lakadori bataramatoi suba Assembly Mikhal ga mari lenana BJP ki oina bot khomgadori. Prime Minister Narendra Modi hayeng akhanaba AI India gi plan amada Imphal International Airport ayuk pung taramathoi makhai da tagani lunena langjing asoba faba chopper amada lakani. Nakalamoram da hayeng gi mifamasi gi damakta Special Protection Guard NSG SIB Manipur Police IB amadi CID gi akhanaba akanba sexual thorang silakot paloi kre. BJP National General Secretary Ram Madhav, Assam ki Finance Minister Hemanta Biswa Sarma, BJP Manipur Pradesh ki President KSS Bhavananda Luchingba Tim Amana ngasi langjing asoba gi lampak yangsin ke. Ram Madhav na pangmi singda phongdorak pada hayeng gi mifam asina state asigi miyam gi oina yawn maru oiba mifam ama oigani lonena Congress na lusingba government amadi party asig leader singna aranma prasar kaya toriba asi kokpangam lagani. Nakalamoram da hayeng Prime Minister gi khongsat asigi asi yani da phongdoktuna lup kharana ban kauribasi laibak thiba amani haina phongdoki adabu banasina school college amadi office thonglon ba asina hayengi mifam asi miwi lak kaya tingani haibagi thajaba thamki. Already Union Home Minister and the person, the interlocutor who was involved in all these negotiations with NSC and IM, Mr. R.N. Ravi, both have categorically stated that no question of any compromise with Manipur's territorial integrity. I am sure all the mispropaganda that is being launched by your Chief Minister of Manipur and other leaders, all those fears will be allayed, all suspicions, all doubts, all misapprehensions will be put to rest after tomorrow Prime Minister's address. Prime Minister na hayeng Manipur da lakadriba mafam langjingi to be lema ground gi akoiba masung tabung khoki akoiba da ngasi ayuk pung manga makhaidagi pung taret faba combing operation sathakre. Combing operation adu commando Imphal West DSP M Amit Amadi DSP operation Imphal West thangkho so na lusingduna sathakibani to be lema ground gi akoiba du Manipur police ki sniffer dog sizinaduna ayuk pung taret makhaidagi nipan makhai faba yengsin ki hairi operation adu da mi faba punmadi yaukide. Aina Thinkraba Lalolov People's Liberation Army PLA ki active worker am Imphal West Police na faraba mi adudi Sagolban Mabudo Mantri Lekai dagi Ketrimayum Nilasandra Singha Elias Buns Sai Kuntra Taruk Apok Pamanitoni Nilasandra si Imphal West Police ki commando gi Additional ASP Operation Dr. S. Ibom Sagi miyang makhata Imphal West Commando na ngasayu pung taruk taramdai da mahaki mayimdagi fabangam kibani hairi. Faraba miyo asi more da laiba self-style commander Yohen Makoba amagi makhada tabak tawbani su hairi. Congress Party ki pandamdi paisa ki matingna MLA Minister oiba aduga MLA Minister oiraga paisa amuktan bahaiba asini haina Union HRD Minister Prakash Javadekar na phongdokre. Wafam asinga si Wangoi Sunday constituency ki BJP ki mere oiba Salam Joy ki Mikhal gi Firal Singkhatpa thauramga mari lenena Samarau Kangjibungda pangtopa miyawngi mifamamada Prakash Javadekar na phongdokibani. Prakash Javadekar na hai sahi tara manga
गवर्नमेंट पायरगा मियामदा थकनबा इसिंग चांग नाइना फंगनदबा असि लाइबक थिबने चीफ मिनिस्टरना तौखिबा अरानबा कया अदुना मरम ओइरगा मियामना बीजेपी दा वोट पीगनी अमदी मार्च 13 दा वोट हाइदोलबा मतुंगदा बीजेपी के गवर्नमेंट सेमलगा ओक्रम इबोबी जेल दा थाजिनगनी हाइकी 70 साल हुए कांग्रेस का राज रहा। कांग्रेस ने यहाँ पीने का पानी भी नहीं दिया। जिन्होंने मणिपुर को पीने का पानी नहीं दिया, इनको पानी चखाने का वक्त आ गया है, उनको सबक सिखाने का वक्त आया है। What is Manipur Congress? What is Zimbabwe's politics? They distribute money in the election and win the elections. Power through money, and then they earn money through power. So their motto is power through money and money through power. We have to dislodge this. We have to end this politics of corruption. मणिपुर गवर्नमेंट स्कूल चहुम कुलुमदोय लेबगी मनुंगदा स्कूल हुमुद्रागी महिरोय अमता क्लास 10 पास तौब ngамandre हाइना यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकरना ओक्रम इबोबिन लुसिंगबा कांग्रेस गवर्नमेंट बु मराल सिखरे वाफम मसि थाइबन असेंबली कंस्टिट्युएंसी के मनुंग सनबा खोमद्राम सेलुंग बलैकाय द लेबा अपुन बलैकाय कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकपा पॉलिटिकल मिफम अमदा मिनिस्टर ना फोंगदोकिबने बीजेपी थामीबन मंडल सिंधना पांगथोप थरम अदुदा प्रकाश जावड़ेकर हाइकिबदा कांग्रेस पार्टी ना मणिपुर गवर्नमेंट पाइबदगी गवर्नमेंट के स्कूल सिंग निंगथीना सलाइब ngamdre हाइना मरल सिखी लोइना बीजेपी के गवर्नमेंट लेरबा मतमदा एजुकेशन सेक्टर साखन अदुना प्राइवेट स्कूल दा लेरिबा माइरुई सिंह गवर्नमेंट स्कूल दा पुरकनी सुहाइकी गोविंद सिंह ने स्कूल का सत्यानाश किया। यहाँ 323 स्कूल है गवर्नमेंट के, ऐसे रद्दी चले कि 70 स्कूल का एक भी बच्चा 10वीं का परीक्षा पास नहीं हुआ। हम ये चित्र बदलेंगे। हमारा नारा है सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, और मैं सरकारी स्कूल सुधार के दिखाऊंगा। लोग प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में दाखिला करेंगे, इतने अच्छे स्कूल हम बनाएंगे, यह हमारा वादा है। लाकदोरिबा तरामाथोई सुबह जनरल असेंबली मिखलदा फुंया असेंबली कंस्टिट्युएंसी की इंडियन नेशनल कांग्रेस की मिरेप ओइगदोरिबा विक्टर कैसिंग की फिराल सिंखटपा की थोरम अमसम ब्लेसिंग सेरेमनी की थोरम ngasi पांगथोखरे कांग्रेस पार्टी ना सेक्युलरिज्म दा थाजबा असि करिगुंबा हिरम अमतदा कंप्रोमाइज तौरोय कांग्रेस पार्टी ना खंगलबा मतमदा फुरब सिंगी मरक्ता नोंसी सानबा पुनः लेमिनबा ngамगनी हाइन चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना फोंगदोखरे ngasi फोंगया ब्लॉक कांग्रेस कमिटी ने सिंदना मंत्री पुखरीदा लेबा विक्टर कैसिंगी संगाइदा पांगथोखिबा थोरम अलग मरिदना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना हाई कांग्रेस ने सेट असिदा सासो लेरपदगी सिंग तमथोंग मानना साखवनबा होनरी नाकलमरमदा सेट असिगे सेंसिटिव ओइबा इशू सिंग असि लोइसिनबा मतमदा सेट असिदा लेरिबा मिपुम खुदिमकी याम चाव थौदांग लेरी सिंग अमदी तमगी अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन सिंगनसु स्टेट असिगी इशू सिंग असि दिल्ली अमदी आसाम दगी लाकपा लीडर सिंगना लोइसिनबा ngamloi हाइबसी मयक सिंगना खंगनबा मतम ओइरे खंगबा मतम ओइरे स्टेट गवर्नमेंट के माइकेदगी असोइबा लेरबसु सोइरे हाइना थौना फना हाइजगे मदुगी सबसाबा थौना स्टेट गवर्नमेंट दा लेजै हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना मखाताना फोंगदोखि भारत मणिपुर पिप स्टेट इशूज मैम प्रॉब्लम मैम पुनमसे लेरमगने थाजदे अपील तौजनी ऑर्गेनाइजेशन इंसर्जेंट NACN नायम खंगदे NACN के खंगदे तंपाक की अंडरग्राउंड खंगदे कुकी की सिनाव सिंह लेरिबा खंगदे अखोई पुनमसे मणिपुर पोपा सिनाव नाप्तनी अखोई सिदा पोपनी अखोई सिदा सिगदोरिबनी सरकार की तरफ तगी सोइगिबा लेरगासु सोइगिबा लानगिबसे अखोई हानदी येंबा ताई मसी इंटेंशनली सोइगिबरा एक्सीडेंटली सोइगिबदि सोइग्रे सॉरी लानग्रे हाइबदा नुपा मसा थोंना अखोई हाइबा ताई अदु हाइदोकपा ngamद्रगदि नुपा मसा नतियेना एदि लौगने ngasi ki thoramadra sar yakiba deputy chief minister gaikhangamna masagi mayum tokhai taraba BJP amadi NPF na lebak asigi saswan pai haibasi landamasi kangkhong sainabagi mas oigani state asida sahi kayagi mamangdagi punna khundaduna leiriba furup singbo khaibung tana ba honariba party amadi mirep singdagi landamasi ki miyamna section na lebi hainasu deputy chief minister gaikhangamna appeal tauki ngasi ki thoramadra deputy speaker
Priso Simre, Commerce and Industries Minister Gomidas Konthaujam, Health and Family Welfare Minister D.K. Korungthang, State Asiki Tam Kayarak Minister Oiramlaba Victor Kaising Apokpa Risan Kaising Yauna, Congress Lusing Mamadi Party Asigi, Volunteer Kayana Saviyaki. Man lagi lam do masam sagi oi masih datang pada nama persatawi masih section extend to kena tahu MLR extend to MLR cingmi kami extend to MLR central di loan buying to mani madu kau apa berjaya revenue pada MLR to pihak bani hai pun kendala revenue hill house that pihak itu that's called revenue. Pihak na maram mo na singkam amat to oirkanda MLR extend to bani highly pemain do aran percani. Congress the board piba yaroi BJP the piga dabani haina laluluf amana mihat mipun sathar liba thawong BJP haiba party asi laluluf ka samnai haiba tak thok charak pani haina deputy minister ga kangam na phongdokre. Thongzo Assembly constituency the Congress ki mirep oriba thoksom Ajit Kinga si kongba usekona leiba yumda party asigi firal singkar pathoramga marilena na mahakna haikibada Mikhal Nomanomagi naksilakpaga iroinana BJP ki Mikhalda mai paklaroidra haibagi mi paiba haurakpa male. Ngarang None district ki manung sanna leiba khopum area da nomai kapnaduna misimina tholakiba adu lakliba Mikhal asi BJP na lal oina urabara Mikhal haiba sidi miyamna pamjaba mirep khanjabagi senglaba tanja amani masida center government pairiba BJP na hingsagi pambai sizinaraga government paigani haiba thawong asidi yama lemjadaba thawongni ngarangi thaudok amadi nahangi thaudok ta soklaba manba police ki personnel ani amadi hauji Rajmedi city da lairibi singi ana layengda manba government na pangba yaba mateng pangani loinana state police na laukiba thaudang adubusu thagatpham thoi haina deputy minister gai khangam na phongdoki ngasuge thoramada da saru yakiba MPCC ki wangaloi kanguzam Ranjit na BJP na government pirate labadi senja thumja leiroi hairiba se nongning ba phawi government paibadi lairedana party ki ticket pibada senja thumja tawi haina media ki thongda BJP da sel thauba miyamna khangdana wafamni ticket pidringe mamangda BJP manungda yanadaba mata laite hairamba adu ngasi ticket piraba matung kadai sakrabagi haina su hangke विरोधी कांगबू कोई बीजेपी गुम्बा कि सेंटर सरकार पाइरी बाजू में हम लेम थोक पाहि जदबा इराक न गदब मीना उना मकाद अमदरसु लामी हबिदो अदुगी मतागुम को मखोन एनी पम्बेस अनफेयर मीन्स ओबियाई मखोय शक्ति पाइबा यागदरा न खन एटेम माली अदुग थोकदोक्ता जिक मिसिमिना थोए अदुग असो अपन यम थोए बको असे हौकिबा मयाम तावी हनक्स मतावी आई खबम चत खोसत न को मयम उरेदना अदुग मदना कोई कीगदब सुनते अदुग सावगदब सुनते बको कोई अचुम्बा लेबा ngakpe thabakta thona phana toriba akhoi jawan sing musu congratulation pijari Langthawal Assembly constituency ki MNDF ki mirep motum Dinesh Singha ki herangoi thongmai bam lekai da leiba masagi mayumda firal sikap ke thoram pangthokre thoram asig mari lena election committee MNDF Langthawal sindna awang mai bam lekai da pangthokiba political conference amada constituency asigi mirep motum Dinesh na hai sahi kaya gi mamangdagi Langthawal da minister leraktabana maram oiduna lamdam asigi sakut thaurang kaya da thinthaduna lakli community hall khara saraga drainage system khara तौथोक्लगा थबक तौबा सकपदी यारोय अतोपा कंस्टिट्युएंसी सिंगा यंगनरुबदा सोथाहौरबा केंद्र असिबो हेना साखवत थौरांगदा मियंग संगदुना नहा खुदिमक थबक फंगनबा हाइबगी पांडमदा संगसिलकपनि हाइनसु दिनेशना फोंगदोखि असी लंगथबाल केंद्र क्रम पोजीशन लेरी ऑपोजिशन के केंद्र है खंगरी असी चाही यांखै सुरबा लंगथबाल केंद्र से ngasi फावदा ताम मफाना मिनिस्टर ओइबा कनामतसु लेरमद्रे परमानेंट की ओइबा हिंगनब लंबेन जापीबा दुम लीडर म पामी हाइदनै माइबे म्याम कोइना चपीबा हाइरै कम्युनिटी हॉल सारगा थबक तब नते ट्रेन चलगा थबक तब नते म्याम पामी मखोगी हिंगनब लंबेन पिबियो इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में चाखलन बियो वर्कशॉप लेबा में चाखलन बियो हाइदना ngasi इबोक गिदिमना हाइबिरकचे मसे असिबु लक्ष्यन जरगा आइसु मखोगी खदिकता ओइरम पेलन जगह National Party singi marakta National People's Party NPP na North East State singda ahen mamiyeng thamba amata ngairaba party ni haina NPP gi National President Conrad K Sangmana phungdukre wafam singa se Ketrigao Assembly constituency da NPP gi mirep oriba Bibigras Wangkhem gi firal singkatpaga marilena na pangthokpa tharum amada phungdukibani
Porampa Tawan Thabalai Kai the Labor, Bijik Ras Wangkim Yum the Pangtokiba, Thoram Aduda, Sangmana, Nation Party Am Oina, India Gimapam Kayada, Sandopang Laba Party, a Sigi Haurak Pamasi, Manipurni, Miamna, Kaupam Tokte, Magna Maka Taraduna, State Asiki Lakaduriba Anoba government as the NPP na Asoba Taudang Logani, Banamasum blockade political gi, Kodong Saba, Launaduna, Miambu, Kam Tiana Wahaliba Party, Sing Asigi Matakta, Para, Tambimatam Yori Hainasu, Pongdoki. The National People's Party believes that the youth must be given the opportunity, not just government jobs, but an opportunity so that they can come up on their own feet. The National People's Party believes that let it be tourism, let it be agro-based industries. This is where we want to stress on. We want our youth to become enterprising. They are enterprising, but we need to give them opportunity to become entrepreneurs. When entrepreneurship comes in, when they start their own business, jobs will come, opportunities will come. Not just big companies, but medium scale, small scale industries must come up. That is the way forward for Manipur. That is the way forward for our youth. And that is the way forward for the entire Northeast region. Yai School Assembly Constituency da Lok Jana Shakti Party LJP ki Mirep Oriba LJP Manipur Unique General Secretary Athopam Kesorgi Firal Singkat ki Thoram Pangthokre Wangkhai Nitem Pukri Mapal Community Hall da Pangthokiba Miyangi Mifamadu da Sarya Kiba Athopam Kesorna Infal Mayol Makta da Lairabasu Atai Assembly Constituency Singa Yangdarubada Sothana Lairaba Yai School Assembly Constituency Asi Thak Wang Singkat Pamathok Tari Hiram Kayada Sothadun Lairaba Assembly Constituency Asibo Semgatuna Awang Bathakta Pukatna Pandamda Mikhalasi Tianagani Haina Mahana Fongdoki Ngalsigi Mifamaduda Central Parliamentary Board LJP gi Parliamentary Board LJP gi Siamen Sirak Paswansu Saryaki Say Kuntra Moki Mamangdagi Karimta Tawiraktan Lariba development program Jinja Ana Loka Chagani Jokoliba Heavy Drainage Fatriba Lambi Fatriba Mayam development J ngasi chahi kuntra hai na school kendra sida tawta na lere se hadak masi aina wehek kardi se hana pandamoine lokha chagani adugi matungda leiriba youth naha jing thabak phangdabna masing hendra leiriba kendra hompogi manungda 70% hena thabak phangdana leiriba school kendra si naha jing sida thabak ai pina ba hona jani government gi job patan natana akoi gi aina ngamba mongda thabak pina ba hona jagani Khambo Assembly Constituency da National People's Party NPP ki Mirep Oriba Haji Ashraf Ali ki Firal Singkat ki Thoram Pangthokre Sanga Yumfam Serapu Pali Bazar da Laiba Ashraf Ali ki Yum da Pangthokhiba Thoram aduda Saruya kiba Haji Ashraf Ali na Se Minister ki Assembly Constituency ga Thangnan Lairiba Assembly Constituency asigi manung hanjin ba mafam singda mai masing tampam amadi ana layang sang sing matik sana laite lambi khara koilas thabana Assembly Constituency asigi saukhat le haina lobadi lan gani haiki chahi 60 70 yawra base masi phawda khoi kendra sida ngasi phawda development karimut laite chumna khoi ki chorok ta khara nan ba khotba adagi lai lai sugi phimda yamna down tawdana khoi ki kendra sida Miyam ga manada ba phimam se hoji phawda lai khoi na karigum sarkar paira gadi development si matik chan tawraga angang lobi lai lai su da yamna sothri ba se ingkhat pa ngamna na ba hona jage hai ba gi wakhanda aina ngasi election thokse bani Thawal district ki manung san laiba Wabagai Assembly Constituency da gi BJP ki Mirep Oriba Dr. Usam Deven gisu kairakta laiba mahaki mayum da Firal Singkat ki thoram pangthokre thoramadu saru yakiba dona minister Dr. Jitendra Singhana Central State asigi sapat thaurangi damakta thada ki senpham sing state asigi Congress government na haina thokre haina maral siki karigam mikhal asida BJP na mai paktna government semangam labadi lamdam asida awon ama soidana purakani haina su thazaba piki Pasoi ki BJP ki Mirep S Premananda Sarma ki Firal Singkat ki thoram ngasi pangthokre thoram asida saru yaraduna thongju gi MLA Thongam Besujit na Chief Minister Okram Ibo Bibo maming oina kauning dre mahang na tawriba sinja thumja sing yengduragadi Ibo Bigi sabsab maming di Mr 10% ni haiki
लालिब असेंबली मिखल असिदा खुंद्रापम असेंबली कंस्टिट्यूएंसी दा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की मिरेप ओरिबा युमनेमम जुगिंद्रो एलाइस केबगी उयुमफो मनले कायदा लेबा मसागी युमदा मिरेप ओइबगी फिराल सिंखत करी हाइना पार्टी असगी सेरोलमन हाइरकली थोरमदुदा पार्टी असगी मरु ओइबा थौपुबा कयाना सरुया की हाइनासु सेरोल सिनेमा का तारकली मार्च मरी अमसुंग निपान दा तांकक अनि थोकना पांगथोकदोरिबा मणिपुर असेंबली मिखलगी बोर्ड खोमा खमथेंग कल्ले सिट हुमफु लेबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन असिगिदमक्ता पॉलिटिकल पार्टी कयागी मकोक थोंगबा लुसिंगबा कयाना अकनबा मओंगदा बोर्ड खोमदरी मिखल असिगिदमक्ता बीजेपी की मकोक थोंगबा लुसिंगबा यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह असम की चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू अमदी नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के कन्वीनर ओरिबा हेमंता बिस्वा शर्मा एलजेपी की मकोक थोंगबा लुसिंगबा सिराग पासवान अतोप स्टेट सिंगी कांग्रेस एमपी अमदी एमएलए कया लाक्तना मागी पार्टी की बोर्ड खोमदरे हयेंग बीजेपी की सेना लीडर अमदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इम्फाल द बोर्ड खोम लाकदौरी लोनना कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी सु लालिबा तांग 19 दा बोर्ड खोम लाकलबा याई हाइना पानदरी लंगथाबाल असेंबली कंस्टिट्यूएंसी दा बीजेपी की मिरेप ओरिबा ओजोय की मिखलगा मरी लेनना नोमगी ओइबा पॉलिटिकल मिट अमा पांगथोखरे थोरमसी बीजेपी लंगथाबाल मंडल सिंदुना अवांग नावरिम लेकाइदा लेबा पेना खोंगबा परेंग दा पांगथोकिबनी ngasi mifam asigi mari lenana nauna BJP da sanglakhlaba bil LJP active worker ahum Congress ki ahum amadi CPI ki active worker tarama thoibu op ke thoram amasu pangthokre मथंग थागी मरी मसु निपान पांगथोकदोरिबा तरामाथोइ सुंबा मणिपुर असेंबली मिखलगा मरी लेनना खतना सेनबगी थौदोक लेप्तना थोकली ngarangsu election meeting tawi haibagi wahauda irilbong police station gi manung sanba kairau makting makha lekaida kairau assembly constituency da independent mirep oriba Muhammad Boboyi Walker amagi imungda National Congress Party gi mirep Muhammad MI Khan lusingba kangbu ama laklaga mapa masa phudaram ne hairi थौदोक असी ngarang numidang pung 13 ताबा द थोकिबनी MI Khan लुसिंगबा कांगबु अदुना फुरम ले हारिबा मी अदुदी मोहम्मद जमाल अली अमदी मागी मसानुपा लश्कर अली ने थौदोक असीबु यानबा फोंगदोक्तन लेकाय असिकी मियामना वाकनि फमखरे वाकनि फम असिदा शरुयाखिबी जमाल अली की लोइनबी हजीबी नुरेदाना हाइकिबदा MI Khan स्क्वाड का लोइनन लाक्लगा जमाल अली अमदी लश्कर अली बु फुरमबदा नतना इमुंगी पोलम सिंह अमागता थोलम की बनी मधुगी तुंगदा इरिलबोंग पुलिस स्टेशन लाना पाउ तमसिंदुना केस तवरम की मिखल थेंगनदुना मियामगी थवल तवगनी हाइना थोरलिबा मिरेप अमना सिगुमा थोंग सथाबा यानिंगदे मिखल हाइबसिदी अपाम अपाम मिरेपता इसागी हक सिनगदबनी मरमदुना मतुंगदा अकी अखंग पोंगन बिगनु हाइखिबगलोनना थौदोक अदुदा सेनदरिबा मियोइसिंग मैलबा सिंगना मतिक साब एक्शन लखोटपिनबसु अपील तौरकली पिररोय मागी थौदौ थौवम सिगा अखोय वखनसु लेते मंगोंदा अदो माना तौरिबा थौदौदुदी अखोय पामदे त सेंगना मी असोनबा एंगगा तौबा माली आइदे लमहांगदनी लैरिसे लबुक्ता मपा मचा अनि खक्तनी नुबी मचा खरगा लैबनी माना फोसना अदुमाइना तौरबदुदी आइदे की नोंमै नोइना पारी खुलाई नोइना पारी अदुगा मागी सिक्युरिटी सुई याउरिबनी All India Radio Imphal ge Sena broadcaster ama oiribi Dr. Uma Mayang Bamna Manba People's Party bu ECI na sakangba amadi sakangdaba haina miyamda lana uhanduna haukiba February 19 da broadcast tawkibagi damakta pungni punipan gi manungda MPP gi office da laktuna warul pirinaba masamakta khangn kri haina party asigi serulaman hayakli wafam asida thawidrabadi party asina logi oiba mateng lorukani su haina su serula cinema kha tarakli Election Code of Conduct Thugaibagi damak Karam Siam gi matakta FIR lodge tawbada natana ECI da complaint tawkre wapamasi Langthabal Assembly constituency da BJP gi mirep oriba ozogi yumda pangthopa pangmi singuna bamada BJP Langthabal mandal gi secretary H Somendro na phongdoki bani mana phongdoki bada thasi ki tang kunma thogi nimidang da Assembly constituency asida LJP gi mirep oriba Karam Siam na maha ke security amadi worker sing na miyam marakta nongmai round kaya kafki थोदोक असिबो कुपसिनबा सोशल मीडिया दा सेमजिन साजिनबा वाही कया Karam Siam gi माइकैदगी फोंगदोरकपा सिलाइबक थिबनी थोदो अदुगी मतंगदा सिंजमई पुलिस स्टेशन दा FIR लॉन्च तौबदा नतना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट थुगाइबगी दमकता मिरेप ओइबा यादबगी तांकक फावबा लाकपा याई हाइकी
फूड सिक्योरिटी एक्ट है एप्रिल चनब होरगा हौजिक भावबदा चेंगसी अखोई लंगथाबाल केंद्र कार्ड 8,700 चनिपाल सुमना अमने सारिब कार्ड से हौजिक भावबदा कार्ड से 5,500 मुक्तंग समथिंग अद्वाइदगी नमा यंथोक्तरी FCS दगी अखोई चेंगसिदी थागी वने चिगप मतमदा माने चेंग येनबा कानसिदा खोई लेमहुरीब कार्ड 2,200 समथिंग खरे हेनबगी चेंगसिदी मा मतम सुपदा माने यंथोगा लैरे मसे कोई चौरांग हिसाब त पैसा द होलगा पादन येंगबा कांदा यामद्रबदा लुपा लाख 10 दगिना 15 फावबगी मागी प्रॉफिट से मागी परिखावदा मतम सुपदा संगदन लै मणिपुर की मियामना सागोनरगा लैरिबा इशू कया लोइसिनबगी महुता नेशनल की अचोबा पॉलिटिकल पार्टी अमा ओरिबा BJP अमदि कांग्रेसना लैरिबा इशू असिगी खोदोंग साबलौरगा बोट खोमनब होनबा असिमक लाइबक थिबनी ngasi landam asigi miyam kham thengna wahaliba asi congress amasung BJP na thokanbani miyamna hariba political party ani asi chapsaba para ama tambirasi haina kai samthong assembly constituency da NPP gi mere oriba langpolakpum jent kumana ngasi pisum oinam dai kai da pangthokiba nomagi oiba political ge khanena ban phamamada phongdokre miyam ge thamoida omdana thamliba maisak singasi handaki matang asida phongdoktuna Karamba party na Manipur miyam gi awaba madi sentiment khangbi bagi haiba adu khanganba matam ori hainasu makna makata ki कोई स्टेट गवर्नमेंट रन तौरीब कांग्रेस पार्टी अमसुंग सेंटर दा लेरिब BJP गवर्नमेंट अनि सिगी हुंदोक हुंजिन सिना मरम ओदना बन हौजि होबा हांगदोक तबा मरि चैथेंग अचौबम पीबा कनाद पी लाइरब प्रजासिंद पी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी NACN IM गा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अमा सेंटर दा पाइरो BJP गा इन हाइबसे लास्ट मिनट इलेक्शन से निमित निपानि दंग हारब कांदा केमते यावदे याम लाइन हाइरक पगुंबा सिगुम मखलि मयाम सि मसिना मरम ओदना हदके इलेक्शन सिनी प्रजासंग याम क्रूशल मखलि इलेक्शन अखोई निंगना लैबा अदुग थमोय तुंगना लैबा मखलि होल एनर्जी मसि पुथोक बिरगा करम पार्टी ना प्रजादा मदुग मिनम बतोगे ने दिनम थाक तोगे नाबसे मुन्न मदु येंबिरम मतंगदा प्रजाना चुम तोबिने खले हौकिबा assembly election da Yaskula assembly constituency da Trinamool Congress ki mirep oina mikhal thenglakiba da natana BJP Manipur Pradesh ki RTI cell ge convener oiramba Hariso Goswami Indian National Congress da chongkhre mioi asina Congress party da sanglakiba ki ayaba pikhiba ga lonena ngasi numidang Congress Bhavan da Minister Okram Ibobi party asigi symbol yawba lengyan fi yanduna taramna okre BJP thadokna Congress party da sanglakiba ki warol phiraduna Hariso Goswami na haikibada BJP ki wakhalon thajaduna Lamdam asida awan makhara taurakani haibagi thajaba thamdana party asida sangkibani adubo BJP gi lusingba singi manung dalariba amot pakaya pamdaba Congress pamdabadagi Congress chalakibani masimak na BJP gi ticket phangdabadagi Congress ta changbadi natte Congress ta sanglaga miyam gi achumba thabak khara tauge khanduna sangbani BJP gi oinadi mikhal sel thadabada natana hadaki mikhal asida numitara marini lana helicopter fawba nektuna nomada lupa lak tarulom sading taunaba thaurang tauri haiki helicopter si hujiki chathok chasin Guwahati da thindok thingin toy helicopter singsa akhoi gi paisa nungsa mapandagi पैसा नुंसा पुसलक्तना मसी मयामदा यंथोक यंसिनगी प्रजा मियामबु अखोगी असिगुंबा वाखलोंदुदा नतबा पैसा सिजनरगा तौरकद्रा हाइबगी चिंगनबसी हेलीकॉप्टर सिंगसिदा पुथोक पुसिन तौरंगनी हुंदीदा पैसा जे थारे अंगनी हाइबगी चपचाबा चिंगनबा लेजै मसी करिगुंबा इंक्वायरी कमिटी न चिंगबा सेमदुना थिगलगदि चपचाबदु खंगनी United Committee Manipur UCM Committee of Civil Societies Kanglai Park CCSK Manipur gi Pledge to the People of Manipur Agreement ta Mikhal Thengnagadori ba mirep singna khudyek pinakre India government amasung NSN IM ki marakta inakiba framework agreement ki maroi ba mayek sing miam da khangalu haiba khongjang gi sarkam oina ngasi gi agreement ta khuyek pi gadabi adu pibagi thoramadu JM Hall da hauja hujik JM Hall da ngasi pangthoki Taramatui Suba Manipur Assembly gi Mikhal da mirep oigadoriba mirep singna framework asi miyam da khanganaba taksinbada saru yagani haina khoyek piduna thajaba pinabagi lup asina lakholakpa asoba khongthang amani thoramadu da mirep singna framework agreement adu losinduna thambana Manipur gi miyam da singna le haiba khange mirep Oriba masana Mikhal Mai Paklaba Tungda India government da framework agreement adu Miyam Mang the white paper puto u haina taksingani haina aiba sieda mirep singna khoyek pinakibani Thoramadra Congress party gi oine MLA Dr. NG Bijoy
ओलुखोई ई साना सिंह मखोयक पिनकी बीजेपी यावना अतोबा मिखल थेंगनगनि हाइना थोललिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंह मिरेप सिंह सु खोयक पिनकी हौजिक फावबदा मिरेप हुमुद्रा निपान यूसेम अमसुंग CCS के एग्रीमेंट अदुदा खोयक पीकी वानोबा सिंहना लालिबा तांग कुनिपान फावबगी मनुंगदा यूसेम के ऑफिस दा लाक्तना खोयक पीबा यागनि हाइरि अमरोमदा सिंहदा साउना मिरेप थादोलेबा NPF की मिरेप सिंहदी थौरम अदुदा खोयक पीबा लाकपगी पाउ लैत्रि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अईबा आर्टिकल नते इंडिया गवर्नमेंट अमदी NSNIM अनेगी मरक्ता यानाबा अमा पुरक्पगी लंबी अमा खक्तनी हाइना यूनियन होम एफेयर्स की मिनिस्टर ऑफ स्टेट किरण रिजिजूना फोंदोक्रे वाफम सिंह असि सिंगबैरोंगदा लैबा होटल क्लासिक ग्रांडे दा पाउमी सिंगुना बमदा फोंदोखिबनी मिनिस्टर असिना हाई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट असि फाइनल एग्रीमेंट नते एग्रीमेंट असिना इंडिया गवर्नमेंट गा NSNIM गा शांति की लंबीदा लाकनब वारी सानब होबगी लंबी अमने नाकलमरोमदा इंडिया गवर्नमेंट अमदी NSNIM गी शांति की वारी सानरिबा असिगी इंटरलोक्यूटर RN रवीना एग्रीमेंट असिगा मरिलेना तोंगान बा स्टेक होल्डर्स सिंगा वारी सानब होख्रे लोनेना एग्रीमेंट असिगी फाइनल एग्रीमेंट लाखिगनी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अमदी लाकदोरिबा मिखलगा यसिनबगनु हाइनसु किरण रिजिजूना अपील तौकी नाकलमरमदा था अहुम मखाई हेंजिललबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट असि सेट इशूनी ब्लॉकेट तौरिबा मियुसिंगा वारी सानदना वारोइसिन पोरपगी महुत्ता स्टेट गवर्नमेंट असिना इशू असि राष्ट्रपति खुदोंग चाबा लौदना लैरि हाइना किरण रिजिजूना मराल सिबु वाफम कयासु फोंदोकी When somebody says disclose the framework agreement is not a written articles point by point. It is merely stating the position of both the parties. It is a half-page document which clearly states that Government of India recognizes the uniqueness of the Naga history and Naga problem. And from the representative of the NSNIM, they have stated that they will agree to the extent Government of India is able to concede. There are certain points I don't want to make now, which is unacceptable as a sovereign nation. So it is a framework agreement on the basis of which the talk is to progress. That means you recognize each other's position first. Makataba government order Mathokri Faba, Infal Ziribam Lambi that ton Kunmarita Hena, Port Poba Yaro, High Sip Secretary or Namnabakishona Fondokre, Nasi all secretary conference, all the Paumis Unabamada, Mahan Haikibada, Infal Ziribam Lambia Si, Kai Hena, Patabadagi Matakta, Lambia Siki Marakta Ladiba, Makrum Sung Barak Tong, Aniki Pibam Patabanamaram Oiraga, Haukiba, English Litera Mangagi February Tada, Manabu government, the transport department, order Matok to Nahari Lambia Sida, ton Kunmarita Hena. Pudana order of a top lakre, Lambia Sida Salibagari Singadu, Ton Kunmari Pubagi, Ayaba, certificate Yaudraga di Lambia Sida Sarpayaro Hari, Adabo, Lambia Sida Chalibagari Singna order a Sigi, Wamada, Kai and a Posai Hapsilaga, Tongasi, Lan Bamaramna, Yamna Toina Hari Batongasi, Lan Bada Apan Batok Kale. Mikal Maya Naksilak Pamadi, Mikalga, Marilena Hari Balambi Asida. Sangdaba Yadaba Polam Kaya, Pusilakadaba, Labor Maramna, Manibu Gomena, Ngasi Amukhana, Tokliba Odarasi, Ngang Sapinaba Apil Tauki. Garis in overload oina port say Pusilakpura Haiba, Sektonabagidamaka Ziribamgi, FCI complex ta Lariba, wet brista, Singnaba Gari Sing Sek Tauraga, Tazin Bahorgani, Hariba Order Asigi Wamada, Port say Pusilaba Gari Sing Ayanaba Mal, Lautok Naba, Diziama Dimanaba, Authority Singda, Kangan Kre. Government local liba Kongtang Asida, Kanagomana, Nungai Tabayabasu, Biangi Kalaga, Mating Pangbinam Apil Sutauki, Mikal Gisijan and Abagari, Waibagi Matang the TZ Siga, Transport Department Ga, Lainaramba, Sayanaba Adu, Yasinaba Purakibagalina, Mikal Gamarilena, Assam the Giwainaba, Taurang Sutauri. Infal Ziribam Lambi, BRTF na, Yang Sinbangam Dribasi, their government ki. Marinaba Ministry na Matam Naina Yang Sinbinaba Ministry da Aiba Serulamasu Ngasi Thakre Haina Chief Secretary na Fongdokre. Transport Department na weight ki matang sida 2015 da 24 ton da gi hena chatpe yaro adumapo 24 ton hena chatli abigi pawsi dum tai adum lansen marina thong sidi paka bridge sunate suspension bridge ni adung hak ta leidana ma gi plate se tatpa part mayam se sokpa da gi he traffic se disrupt tawi permanent bridge oina sane an tawsi sahi ani hom hen changi ni si mamang sida koi weight se regulate tawdaba yade na
होनबदा स्टेट गवर्नमेंट वे ब्रिज अमा थमनबजु अखोई प्लान तौरी अखोइना चिंगनबा 24 टन दगी हेलमगनी हाना खनबा अरुम पोट मयाम पुबसिंगसी वे तो हलगा वे तो बगी सर्टिफिकेट तो याउद्रबा बोइदी हारिबा खोगी लंबी सिदा जिरिबामदगी इम्फाल लाकपसी याहनगनो हाना खोइना माइ तौन गवर्नमेंट ऑर्डर थोक्सबनी ngasi anganbada nauria pakhangla pa assembly constituency da BJP ki merep oriba soibam subhas chandra gi ningomam da leiba yumgi gate bom amalem ni hairi nakalamorom da wangjing tentha block congress committee gi secretary o sunil gi yumgi thongan da su ngase yuk bom amalem ba thengnaram ki hairi tungda manana pada leiba police station singi mi sing lak laga bom singa du tek takai de lakot laba matungda mafam sawa da puduna pokayan kre bom sikana na thamnam libano haiba du hauji fawbadi khangmangamdri Amarom da bom thamlambagi mayok tanga simiamna ningomam da wakan fam kre mirep oriba soibam Subhas Chandrana ngasi thamlamni ba bom adu rajniti gi oiba lautunaraga thamlamba oigani haina impact news ta phongdoraki mangna haikibada kanagomba lalulf amatana selgi demand tawrakiba amadi mamangda marilena kiba laite lalulf amana thamlamba oiraba su kari baram ki damakta thamlamni bano haiba sengdok piro mikhal pangthokadaba nami ni khakta ngairaba matamasida bom thamjindana miyamda aki akang nangan ba haibase mikhal maithigadaba urakpadagi opposition party na logtuna der sinba thawong mali haina su phongdoki aiga kanaguma matagasu nungaina daba leite engonda demand torpa tedongna lekide political gi lalong sinbran khali ekoi gi web ekoi gi miyam tingkalak pasi handa hanabagi adugumagi lalong sinbasu mali lalong bolum no biragadi kanana tawbuno adu aigi maigai damadi nauya pakhang naba kendra gi praja gi maigai dagi sengdok pirang naba wapam masi thamjari ekoi aki ekhang tawnana ekoi bu lanna uhanaba thawong chatharak pasi aigi maigai dagi amadi bhartiya janata party gi maigai dagi amadi nauya pakhang lakpa kendra gi praja sing gi maigai dagi punamangna kandem tawjari Matamamada Indian National Congress ki lusingba singna Manipur ki Cabo Valley Barmada pitok hibagum se minister o ibobina lusingba Manipur laingak asina ngamkai samal khaba da Manipur gi lamkai mang khibada lupa million yangkai ga mantikna duna ayaba pi ki haiba wafam lisini tarahumdoi October da Times of India na phongtok khibadu nahuna ning singhanduna struggle committee Manipur SCM na protest sadagani haina lubasigi chewlaman hairakli Yellomi Kalo Lokta Wathok the Sianaba Okram Kennedy Amadi Yapo drug case the Chenari Henry Amadi Tarapon Serak Piu Kwaraman Mihat ki matang the assembly da lan statement piki ba minister na sengdo haiba na singbu wafam kaya taksindaba gi damak ta lale February kuni panda lubasina satagadori ba khongjang asida lamdam asigi miyam na su sintha leptuna maira khongsat satpiu haina lub asigi chewlaman appeal tawrakli Interface between politicians and youths of Manipur, a discussion on APSPA Framework Agreement and Party Manifesto Haiba Timda Manipur University Students Union Musuna Mapungweba Thaudang Lauduna ngasi University asigi campus manungda leiba Coffee Corner da MU campus talk pangthokre Thoramasida political parties sing CPI BJP Congress amasung Praja leaders sing amadi MU gi mahiroi ahumna panelist oina maroi bahiram ASPA framework agreement amadi party manifesto da khananaki thorom gi manung sanna campus talk asigi themda base tawraga people's resurgence and justice alliance ki convener Irendro Lesomamna haikibada leibak sem gi haiba tholakpagi ithil ama leiba taragadi politics da yausingadabani hauji ki matamda politics asi nisa chaba lemna leiba mi gi thabak ni haiba misconcept ama leibasi semdok patai masi kanana semdokani haibadi Manipur gi naha singna semdokadabani haina Irendro na makhata ki politics asi society asida adopt tawnabagi lambi amani maram aduna naha singna maru oira mahiru singna politics ta pungning sangdana Manipur gi hauji oriba asengba saktam asida adopt tawnanaba honagadabani so haiki Kaupum nangarang innocent IM Tanthoknaba haiduna nomai kaftana nupi amabu sowan kiba Gorkha regiment ke thaudok aduda senaba personal sing ayan yeba matung ina matik saba serak piu haina Rongmai Lu Farm Assam Manipur amasung Nagaland amasung Rongmai Lu Farm Kaupum area na taksilakli Manipur press club ta pawmi sing una bama dalup asigi president Panti Gonmaina innocent IM tanthokna ba haiduna 2Y5 Gorkha regiment ki mezo Suresh Chaukri na lusingba
टीम अमना खौपम सिंकाव खुलब कोइसिन्दुना नोमई कापकिबने मिसम लेब मफमदा लालोव लई हाइदुना कोइसिलगा आयन गी वांगमदा नोमई कापस यानिंगदे ngarangge थौदोक अदुदा नतना हौकिबा फेब्रुवारी 18 दा होलिसन कामैबु मनबा पुलिस कमांडोना तमथिना फुरबा मतुंगदा फागिबा अदुसु कंडीशन अमता याउदना थादोरकदबनि हाइनसु फोंदोकी मिसेस एजीना सजेक लोंग मसीबुसु सिक ट्रीटमेंट चथन ममाय सि याररोय दुना ममाय दु हानगी ओरिजिनल गी ममाय दु मुक सेम्बिग दौबनि हाबनि अदो इमीडिएट कंपेंसेशन पीद्रदि अखोय गोरखा रेजिमेंट मथक्तसो अखोय we are going to they are going to face the complicity of the legal complicity face dawni hero sagan jungle da talo duna chalaga talo ka pharo underground se uniform se pasing do talaga noi toning to adubu according to the law of the land even underground busu they should not overlook the law of the land habani हौके बलिसिंग मापन गे जुलाई कुलुमदे ख्वारमंदा थोकिबा नोमै कापगे थौदोकता लेखिद्रबा सुंखाम संजित की अपोकपना मियोई अमना पैसा पीगे केस हंदो हाइरमी हाइना फोंदोरखरबा मतुंग महाकी इमुंग मनुंगदा हाटकनी हाइना अकी अखंग पिरकपसिंग असि CSO सिंग अमदि लेबाक मियामना मियंग संगबियो हाइना खुराई सब कंस्टिट्युएंसी की बीजेपी की मेरे ओरिबा एल सुसिंद्रो LS याई मनंग मसी अपील तौरकली मसी खुराई लेबा सुसिंद्रो की युमदा पाउमिसिंग उनबा मदा महाकना हाई ख्वारमन कैथेल की थौदो अदुगी मतांगदा मियामना अचुंबा पोथोकनबा कन्ना होदनेगे सेरक्ता असिगुंबा अकी तुजुंग पोकपा याबा वाफम कया हाइदुना की खंगनबा असि लाइबक्तिबनी ओरेलिबा फिबम मसिदा मियाम अमदि CSO सिंगना मियंग संगबिदुना अचुंबा पोथोकपदा मतेंग पांबियो हाइना समाकना मखाताकी खुराई चिंगाम लेकाइदा लेबा तखेल मेयुं केनिदी कौबा नुपा अमा हाना UNLF की एक्स केदर अमना नुपा लाख कुन पीगे युम सारगा नुंगाइना लेयु हाइबा वाफम फोंतोरकपा पैसासिंग अदु लौरोय कोई पामदे इचागी जस्टिस पामी हाइबा फोंतो फाउदा इमुंग मनुंगदा लाक्तना किहंदना तुजुंग फाउंदना युम थुगाइनी हाइबना चिंगबा नुमिदांगी मतमदा खुदोंग चाबा लौनि मतत तत्कनी हाइबगी वहाइसिंग सिजनरगा युमदा लेबिरिबा नुपी अंगांसिंग लेबा ngamdadana nasi lai kihalli hojik leiriba hibam masida akhoi manipur manungda leibiriba praja ichin ngawsina makhoi mateng pangbiraga achumba porokna bohonabada civil society ichin ngawsina mateng pangbiyu फेब्रुवारी 15 लोन थिंख्रबा रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट RPF की कुंथ्रानी पालक सुबह मपोक कुमन नुमित लोइनना लुब असिगी इंडिपेंडेंस डिमांड डे न लाकपदा लुब असिगी प्रेसिडेंट इरेंगबम साउरेन मणिपुर मियामदा इपा पाउजिल पिरकली लोइनना लुब असिना मणिपुर बु मनिंग तमलेबा अमा ओहेनबा अमदि मसिगी लेंगाक लोन की मायोन असि वाता पादबा मानब खुनाई अमदा युमफम ओइदुना संगसिनबा हाइबसिदा पांदम थमली हाइनसो फोंदोरकली अमदि इंडिया लेंगाक की थौसिलद याउसिन्दुना मणिपुर की लेंगाक लोन ओहेलिबा असि थादोक्तुना अनौब अवनबा माइकई अमदा खोंग थांगजिमा मतम यौरी हाइनसु सिरोलसिना पाउजिलखले लालिबा मार्च को नमस कुन माथोइदगी हौगदोरिबा क्लास 12 अमसुंग तरा 11 की एग्जामिनेशन गमरिलेना इंस्टीट्यूशन सिंगी प्रिंसिपल अमसुंग हेड सिंगी ओइबा मिफमा मंगसी बाउप्रादा लेबा काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर के ऑफिस द पांगथोकरे को काउंसिल की सेक्रेटरी मैसनाम विद्यासागर इंपैक्ट न्यूज ता फोंदोरपगी मतुंगिना लालिबा एग्जामिनेशन असिदा माइरुई सिंगना नियम सुमने एग्जाम तौहनबगी पांदमदा टेक्नोलॉजी की मी मतेंग कया लौगदौरी लालिबा मिखल असिदा अहानबो ओइना लालिबा एग्जाम असिदा अहानबो ओइना माइरुई खुदिमकी आंसर पेपर दा बार कोड सिस्टम सिजनबगा लोइना आंसर पेपर चेक तौरबा मतुंग मार्क टेबुलेशन तौबदा ऑप्टिकल मेमोरी रादर की मतेंगना माइरुई सिंगी मार्क टेबुलेशन तौगनी एग्जाम हेक हौबदगिना लोइबा फावबदा माइरुई सिंगदा पिगदोरिबा बा कोचिंग अमग मानरोय माइरुई सिंगी सी येंगबा लोइबा मतुंग मार्क टेबुलेशन तौबदा सेमदोक सेमजिन तौबा याबगी चांस अम लेरंबा अदु OMR सिजनरपा असिना थिंगम ngam एग्जाम के रिजल्ट हाइदोलबा मतुंग आर्ट साइंस अमसुंग कॉमर्स सब्जेक्ट मार्क ख्वाइदगी यामना फंगबा माइरुई सिंगदा सब्जेक्ट ओइना मेरिट लिस्ट लाउथोकनी लोइना 80% अमदि मसिगी मतकता मार्क फंगबा माइरुई सिंगदा डिस्टिंक्शन अवार्ड लाउथोकनी मेरिट लिस्ट चलबा माइरुई सिंग मणिपुर गवर्नमेंट की माइकैदगी लैपटॉप न सिंगबा पीदुना पोंगिंग थौगटपन सिंगबा काउंसिल न होनरी हाना प्राइवेट सेंटर हाइना हाइरंबादु लालिबा एग्जाम असिदा प्राइवेट सेंटर हाइबा अमा लेरडोय सेंटर खुदिमक काउंसिल की मखाद लेरगनी सेंटर में 32 दा सुपरवाइजर ऑफिसर अमम लेंगदना थंबग लोनना सेंटर खुदिंगी फ्लाइंग स्क्वाड अमम लेंगदना सु लेगनी हाइना से फोंदोकी
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ ꯑꯦꯠꯃꯣꯁꯐꯤꯌꯔꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯁꯤ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤ ꯕꯤꯛ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯎ ꯀꯦꯟ ꯋꯤ ꯀꯟꯗꯛ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯄꯔꯐꯦꯛꯂꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯐꯤꯌꯔ ꯁ꯭ꯃꯨꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯤꯡ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟ ꯁꯦꯠꯁꯤꯗ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯤꯡꯖꯪ ꯀꯥꯏꯖꯪꯗꯕ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯇꯣꯝꯇ ꯂꯦꯞꯄ ꯉꯝꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯔꯤꯈꯥꯗ ꯅꯠꯇꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯄꯔꯤꯈꯥ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯃ ꯏꯔꯦꯖ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯊꯖꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯀꯣꯝꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤ ꯌꯥꯎꯍꯟꯗ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯏꯁꯩ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯔꯥꯎ ꯀꯨꯝꯍꯩꯁꯤꯡ ꯈꯨꯗꯛꯇꯒꯤ ꯂꯦꯞꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯠ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ SSUM ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯥꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯊꯦꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯊꯥꯕꯜ ꯆꯣꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨꯁꯨ ꯁꯨꯞꯅꯇꯒꯤ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5ꯅꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯅꯕꯁꯨ ꯑꯀꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯥꯡꯒꯠꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯆꯦꯔꯣꯜꯁꯤꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜ ꯋꯥ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯦꯝꯁꯨ MSF KSA ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯨꯛꯀꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ JSCCꯒꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯂꯦꯞꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯃꯈꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯍꯔꯥꯎ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯤꯂꯥ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯍꯥꯎꯁꯤ ꯃꯦꯂꯥ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯆꯦꯔꯤꯇꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 23ꯇꯒꯤ ꯂꯦꯞꯄꯤꯅꯕ ꯃꯔꯤꯅꯕꯁꯤꯡꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ MJM ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯦꯔꯤꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯃꯥꯔꯆꯦꯟꯠ ꯅꯦꯚꯤꯕꯨ ꯀꯔꯝꯅ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯖꯣꯕ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯂꯝꯌꯥꯝꯕ ꯁꯪꯂꯦꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ MJM ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯦꯔꯤꯟꯒꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯤꯡ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯐꯨꯔꯤꯠꯁꯥꯕꯝ ꯖꯣꯇꯤꯟꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯥꯁꯤꯟꯅꯕ ꯖꯣꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯀꯌꯥꯅ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯥꯔꯆꯦꯟꯠ ꯅꯦꯚꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯆꯪꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯦꯜ ꯈꯣꯝꯒꯠꯄꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯀꯌꯥ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯝꯖꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯔꯆꯦꯟꯠ ꯅꯦꯚꯤꯕꯨ ꯃꯁꯛ ꯊꯤꯍꯜꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ngasi khakhtang natana mamang da jo akoina manipur mafam ayamba da koina chatlaga akoina awareness program sima sinjai marsene bi yawa matamda do's and don'ts leiriba points mayam jingji akoina yawa matamda sima gai tawgadabani adagi tawroidaba potsingna sini na haibsing maramda akoina kupna thamjai aduga ngasi gi kudong sabse logjaraga mayamda ina appeal tawjaningiba poti manipur da leiriba mayam punongta appeal tawjaningiba marsene bi yawbiba matamda leiriba pusangadoriba agency dugi maramda munna hana khangdokpiu marsene bi haiba posi khara thengdana yawba matamda karimta kaiba nate lamdam asigi prominent institution ama oiriba DM college ki campus asi maya kabani sha sing sijinabagi makol ama oiri haiba Manipuri Students Federation MSF na khangli amasung mairulup asigi thopuroi singna thijin khongset satharagani haina sulup asigi chiraman khangalakli campus asi da lairiba college singi secretary singamadi principal singna hiramasida akhanaba miyeng sangbinaba appeal tawrapa galunena thijin khongsatta thorapa apapata punabak lamen tuhenba singna masa masagi phangjaraba serak oigadabani haina su lup asina makhatana akanbu wafam thamlakli ing sok lisingani kulumdoi fawagi manungda GCRE skill solutions na North East State Singda Lariba Naha Lak Amada Skill Training Pinaba Pandam Thamli Haina GCRE Skill Solutions ki CEO L Niranjan Singha na Fongdukre Wafama Singha se Thangmaiban Mashnam Lekai da Laiba GCRE Skill Solution da Pangthokiba Convocation Ceremony Amada L Niranjan na Fongdukibani Mangna Makha Taraduna Loktak Downstream Hydro Electric Corporation Limited na sponsor tawduna GCRE Skill Solutions na Landamasigi Youth Kunithoida Assistant Electrician gi skill training pikre haiki lamdamasi da lairiba thabak phangdraba youth singbo skill training piduna thabak phangan ba haibagi panamda GCRE na sangsilakibani haina Niranjan na fongdoki thoramadura Loktak Downstream Hydroelectric Corporation Limited ki CEO PP Singha Wilkes Susaruyaki More Fawa passenger service tawriba van amasung eco van sing asidagi gari senba lepkre Imphal dagi More Fawa gi marakta lawriba tax asigi mayukta gari senba lepagi khongjang asi Imphal More van and eco owners singna Kalimai Mandir da ngarang pangthoki be mifam amada lawkiba warki matung ina khongjang asi lakibani gari thauba amasung mapu singna khongjang manungda
सेलंब गाड़ी सिंह कक्सिंग लमखाइदा थतुना मखाताना गाड़ी सिंह सेलन खिदे इम्फाल दगी मोरे तमना लाकप गाड़ी सिंह मफम अदुदगी संग थिंखे इम्फाल दगी मोरे पैसेंजर सर्विस ड्राइविंग एसोसिएशन गा सही की ओइबा टैक्स की मतंगदा वैन अमदी इको की मपु सिंगा यानब अमा पोरक्ट्री फावा गाड़ी सेन लेपखिगनि सुहाइरे हाना लुपा लिसिंग तरा थिरमगा हजिक 35 थीगने थीद्रगदी गाड़ी चंब यारोय हाइदना ड्राइवर सिंगदा अकीबा यामना तुजुंगबा मयाम अमा तौरकपसे अखोय एसन सिदा अखोय पेंददना ड्राइवर मयाम सिना मसिदी अखोय चंब ngamjararoy हाइदना अखोय मयामना बन तौजरिसे तांग 15 फावगी मनुंगदा एसोसिएशन ना मसिसिगी चपचाना अखोय हानागी फिबमदा हंजिलनी हाइद्रि फावबदी अखोय मखाताना बल अदुम चथकिनी मसिदा अकाय तोय थोलक पतारगदी मसा मसा की रिक्स ओइ जगने मोरे चेलिबा गाड़ी खुदिंगमक अखोयगी सिदा मतेंग पांगबियो हौजिक नसिनोबगी बसानबगी पाव MCA Luang Pokpa T20 Cricket Trophy da Trau Kwa Kaitilamadi Model Club ani mai pakre Manipur Cricket Association sinduna ngasi Luang samanda laiba Luang Pokpa Cricket Stadium da ngasi sanakiba tournament asigi mari sabalik match amada YFC High School latos amdana betting han sanakiba match asigi apiba over kunda wicket taramak turaga run yankai taruk khak lauki match asigi anisuba inning da betting sanakiba Trau Kwa Kaital over taramathoi da mai pak pagiran yankai tarit adu wicket ahum khak turaga lobangam ki Satariba trophy asigi ngasi sanaki bamanga subal lekta na tos ngam kiba model club singa makan apiba over kunda wicket tarit turaga ran chama tarahum de lauke match asigi ani suba inning sanaki ba Eastern Sporting Union wangkaina over kunda wicket mapan turaga subna giran yangkhaini pan lauduna match asi ran yangkai manga da mai thiba nangke Satariba tournament asigi hayeng sanaga da ahan balekta ASCCC Singjamai amadi Riyang Star Nagama Palga ani subal lekta na TCMDC Thongzu amasung Sam Khagen Pali Anin Lama Taunagani. February kunmanga Chandarui Singi Namina Lakpada BJP Manipur Pradesh ki sports sale na mipung kodimak aksang fana laina tina sendana laiba oirasan haina eba pauzil perakli. Nipan Suba All Manipur Football Association Senior Women's Football League for BM Singh Trophy da Manipur Police Sports Club Imphal amadi Kripsa Naurem Thungani mai pakre Kumalang Park Artificial Turf Ground da All Manipur Football Association Amphagi ming makada trophy asigi ngasi sanakiba ahan malik match amada Manipur Police Sports Club Imphal na Young Welfare Club Langtabal bu yama lakchana panjal taramatoi sinoda maithiba pibangamki trophy asigi ngasi sanakiba ani subalektana Kripsa Naurem Thungna Naharul Yaifa Thaurang Club Okram Sutekpo panjal taruk amada maithiba piki ngasidagi haukiba football league asigi hayeng ahum amas mari suba league match sing sanagani Awang Leka Youth Progressive Union Pasoi Part 4 na sinduna Satariba Ahan Mini Voice Volleyball Tournament ACTL Urembam IGO Oinam NYVA Nambol Naurem SWYC Shanti Puramadi YVA Ngairang ba mai pakre ngase tournament asigi ahan ba sanaga da balik aduda KLYGC Kamong laktabadagi ACTL Urembamna wawa fangki anisub liktana IGO oinamna YVA ngairang bambo point kunmanga kunmathoi kunmanga taramapan masuk kunmanga mapanda maithiba piki sathaiba tournament asigi ngasi sanaki ahum sub liktana NYVA Nambol Nauremna SWYC Shanti Purba point kunmanga taratare kunmanga kunithoi masung kuntare kunmanga da maithiba pibangam ki lonena mari suba amasung manga suba liksing da sanagadaba MYC Andro amadi KLYGC Kamong ani laktabadagi SWYC Shanti Puramadi YVA ngairangwam ani wawa fangke All Manipur Volleyball Association gi miyang makada sathariba tournament asigi hayeng semi final gi match sing sanagani Hauzi arobada bulletin asigi maruba pausing amana pizari Mikhal ke thabak khamthena kalle Prime Minister na hayeng Mikhal ga wangang gadaba langzing asobada sem saba punamaloi khai Congress ki moto di sakti na paisa madi paisa na sakti ni haina Prakash Javadekar na party asibu kunduna ngang khai Congress khakta na Manipur ki Kangma Masel ki marakta nungsinaba purapang ngamgani haina Chief Minister Okram Iwobina thajaba pi khai
अमसंग मिखल थेंगनगदब मिरेपसिंगना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मतंगदा खुयेक्सिंग पिनखरे